Taswi ngaruhan trend lang. Baik ni Pak Panki balik training. Kalau nilai dan kami kini ki perlu kusungi belawan nak keleng ki mana nasi setengah ki dan ni ban hui jangan mokir nama keruat ki dan ni belawan bat kini di lewan keleng ban smooth hu yang kini bentar hang baik di social media social club lani kila benar ki social group lani ki pun bagi ki lebih penguatan dari dalam ke social. Yo, kucing penitu. So, ini classification of conclusion dan tajuki, wishbone, apor, PI. Berjisanya ada PI ini video manikai posisi. But kadi tangkum kadak kucing sedang mo. Ikanamba ini sing wanwan pat yang tentang lek bodi ke. Ibangi yo kanai di berit bah lalong no jing pusang. Di laidan bentar nadu ki jing snap content jadi shoot lang nata nadu ki promotion bagi itu ngatai nela pikir ma bila i teng hi ngatai bila idan lang ila idan bentala ki kani jeng tristom ko jong ka franki posisi congratulations tai sabi macam ka step ka pasuk ka komen ya piwe ki bapak ikan ka video chunga te sai sin ku ngadai franki rani te mentasi aran hasnong ngadang mi nasionong ban lek chate chapo caka training hakaba idai buat ke social media kah ngereh buat mulai nunggu kepala hikai ada isa good freeman rani ani ba Ferdinand rani ibang juga di ba good freeman daya sa benya perlok pinnya UI pin saki kumno kata training kalong kumno ngiyo cing hikai te perlok isa benya namta kata kacung training cing te perlok ngil apa ini buat mulai te ngidan ba keduk te ngin nyalek mairu inlet lang siapo caka training te ngilak sanpoi hi caka training te apps pang ngan sap EP hang do kata caka training jungi keren Taswi ngaruhan trend lang. Baik ni Pak Panki balik training. Oi halo ngaring do sini batin nih mulai dah teh guys up niat dalam poin cakap training saya pergi cakap training kecongi dah teh perlok dalam poin mentah ni cakap training cingin kiau nang ni mah nani teh nah aslan ada minrung support kita. Perlu nilai dan kami kini ki perlu kusungi belawan nak keleng ki mana nasi setengah ki dan ni ban hui jangan mokir nama keruat ki dan ni belawan bat kini di lewan keleng ban smooth hu yang kini bentar hang baik di social media bakumnu ba hila ban yo kamai taji di social media dan mo penonton social media kidan bawan hangi na bata kam jongki dan bawan hangi na bata ka personal interest jongki kidan bawan hangi ki mai esi kimna tipshu shanu banyan kumnu ban khamya shushu shakma kata ka jam di social media jongki ban mentangi dan hangi baru kali piwe na ki jakai boker ti hangi ni keren shibun magi ke ngano yo ban keren lut lani ban penilut hangi po jongni video tinre pisa shupet benut nomor 2 ini yo beli keren pak ni kebakiran dengan video keper pak medan kuni keper pak dan dinian kebesukiran dapat video pada nomor 2 tutorial dia kita jong kalong ni jadi lada yo kuni pada di interact kuni pak kam her kam room hati long bersong kelas kuni school bersama deh itu ini stang mo di social club lani kila benar di social group lani ki pun bagi ki lebih penguatan dari dalam ke social ke asin lokal di kentin ke ba ngano aktin kasi ke day ke junior day para beliau hakim lang salah ke ba nono genre ke media apa kawan kata benta bagi penonton ki keyboard lani di kamera bagi way lalu bagi penonton ya keyboard ban yang connect bagi beliau lani ban yang don benta hakim lang salah bat kiri 4 ba mo kamu mun
hajaka pi pinle ai ni pinya kiran ben kibri hukum ni pi benar gamno dah kani ke medium kepada ke media bagi pi kene ke kibri ti re ladani omru hakoi ke benta kani ru kadai hot kata platform dari ke rensan ke ba la ban ai la ye pi ba pi pin smooth thu kumno ba ke perthai ke yad kumno ba pi pin tips phang perthai ba ke perthai ke tips phang jong pi okay. Tak. Now already? Now already em bilang orang pakai sampai firman. Tak. We are live. Kemudian ada waktu ada kami yang mulai ini. Dan ada juga untuk kami yang way by way. Kasi 20 seconds ada. Kerteng cuma di Frankie Rani, nasional sah. Kasih nong cuma ada yang nampak lain lingkot. Te ada kasih kepala pun sih ngawal training yang buah neka cakap, mereka cuy cakap cuy nesa Ferdinand Rani. Te kan ai kebang yo cuma tu neka training kalau mbak, kacika confidence. Apa jing semua ya isol ibala hikai yang datang lu sedang ibara la betin nanti yang kumno bangan keren kumno bangan face ya kamera kumno bangan keren lagi audience hot yang lagi cuma kali shibuan ha nak mereka content creation dia ngaruh ngapa ban penculut kan nak bentar jom visia lu wanam dan kata jing suting wanam dan kata jing semua haladi. Te perlu hadirin ketukan ni belai, hadirin ketukan ni senam bangilah. Lewat training sini siapa mau lain dulu. Te mentah kalau dia kepali pa. Minyak. Yo no ye. Yo no kecing penitu. So, di kita ni apa? Bentar nomor bagi lain ni kata ni berdewan. Ini yang sesipon. Jadi setengah asan Tidak Mbak Frankie. Mbak Frankie di Indonesia di bawah pendep yang ke di kurs per penilaian lagi kalau minta kan dia ke pendep di graduate di kan certificate. Tapi ile Frankie kan dia paid course ile ada play di free course mungkin itu doctor course di bila pendep dia paid course. Di nak kidau ki bomlakian bang hamlo print certificate domene di susah tinggal bermain lang di dalam lang beberapa di kini kita certificate of completion dan tajampi wishbone apor PI bagi sana ada PI ini video menghikai posisi but kini tangkum kadak macam sedang mo ikanamba ini sing 114 ni pinang le muli ke di bangi iyo kanai di berit bah lalong jing pusang di laidan benta nadu ki jingsna content ki shoot lang nata nadu ki promotion bagi kueru ngatai nela pikir ma bila iteng hi ngatai bila idan lang laidan benta lang ki kani ke jing tristam ku jong na Frankie posisi congratulations guys happy with you Tek flash pun April on tai sa video sa. Ide iwe na ki ba trainees tamarwe idon menta kira idon susu kiwiru tinre maman kapor bingi yo berwan pa kumtu ni awan lang ni lang tikani ka pi bangi ni idon menta kan de be ka kene tangka workshop tikai bagi kile kini ba kala de be ka course be te course pa ka compare kinda ka kamlong detail kinya ka kamlong in depth te kita ingin sa batai sa kambri bahasa be ora pi kwa ban join mo te su kani ya kani bamentahi kalong open kamlong generic kinya tiba kaya bagi pendap bagi bakal hamlong a little technical, little more of orang say kini ki eksperimen gila dan ki practical gila dan kiwi.
Mau. Tak boleh sebut sih. Tak boleh dah kau. Teh perlu kan penkut nak kena video hari. Boleh sebut asa. Boleh sebut Pak Frankie. Top. Nam tak pada video, please share, like dan subscribe. Frankie Rane. Tip. Sendur mah. Shan